بحث خوا چه بیشم از گنده دا بیمه گنده مازم بیمه عینی گنده دا مامه یعنی گنده دا هنی ندر کتمه بیشم گنده رانی چه لازم بی قالازینو مثلا قالازینش مرا چکن ondan sonra نجرا مختار یا اگه قالازینه biraz جاکیه و برکه بیشتن ondan sonra başka چه yani hani günde medeni hayvancılık etken. Vay geçimi khas hayvanat kan başka şey olsa ne yani. کاروباریت کفته سر ملیت چیه روزیت چه در باست بن روزی ما چند در باز بهم زار کن رانی می نزارن را حتی ایواری آنجا حیوانی مهنن ام حیوانی خواه پکتینن آنجا وصل در باست کن. اون حیوان چه پکتین تکاری بچه کی وکی حیوانی چند پکتینن ام شب بقی ساعت 5 نیوان درابن. چنو حیوانان حتی ساعت بتا هفت تینا مالدانی تکرار دیسای ایواری سوت شنن حیوانان. یعنی وصل. اون حیوانات دوشن طبیعی ام چیلکون دوشن چیلکی مهنن دهنن ام دوشن دوشیان یک دی نه والله از دوشم هکه مالخیم دوات خانه که از دوشم هکه دوات خانه که طبیعی که دازی فیلم بیای بیده دیچه ده تا خوابی که تو هی هانی ظالمی وصلن دام بچه تیر بخورن یا تی دوات خانه کن باش خواهد چه هی حالی وان تدبیجی دمک حالی و خوش بهار و دین دبن حالی وان خوش بده بجد امی دوات خانه کن اجی وصل تجنه له حالی و خوش به نه مجبورم سوار زاری خواجه مجبورم بهلم نه یه موز اثر بستم حتی نازند که مد بیجم یعنی شاقاند کن ای باشه دمک و تشیره دوشی هم بو شیره چه دکن ام شیره دم دوشن مثلا هنی ام دورت کنه دکنی یعنی چاوی ام هنده جاران خملات شیره تخوزم تخنه ویدونا ورد کن هنده جاران جی تکلینن ماست چید کن ورد کن تشن یعنی هنی ذاتن ماست دنه بر شیره عین وسط چکن به هم پنیری خواه ماسته خواه آنج رونه فلان هنجه چه دکن ام رونه ناچکن هنی ماست رنج مرا لازم به ام چکن مرا لازم نبه ام ناچکن یعنی هم کنه قاطق ورد کن هم پنیری جیجی ناگیرن پنیر طبیعی هاوینیم پنیر مرا لازم نمیشه خواهد خورد چکن پنیر مرا لازم نبه هم تفروشن یعنی هنی تیر خواهی تنه چید کن باشقه نه بعضی تیم هبی ام چون تاده ما پنیر چکر مت فروت باشقه یم فقط نبی یم چلک هیا یه چلک نچکری یعنی پنیر te penîrê çêlekan ne ceribandîye. Can eşkiriye ama çekem aynı. Yani çan yı bazı xwaşa. Ye çelekon ama ben eşkiri. Anha bejim eşkiriye. Te wisa xwe xemlandiye tişkût tê ne? Vallahi kütüm derdimiz giran ana xwaşim çma xasdey. Vallahi. Vallahi ya çma xasdey ana xwaşim ya çma xasdey. Selametî beştera. Razı beşallah. Gelek sax bi spas em te gele negirin dawiyê de tiştekî tu dixwazî bêjî heye? والله تشتكي وصوت خزم تشتيتنا صوت جا قندي ما هني تمشيكي قالوا زيني ما تنا باش خل ما تبي باش خد تشتكي ما تنا يعني هني كم تنا شوش كان مختاري ما جهات يا جنا مختاري جهات يا هر شيء بيكتينا صوت جا و قالوا زيني هات يا شكرن أو جام كانوا أشبه Esî derim demek herî nêz da qalîzyona wê jî piskirêkê tewê jî ji aliyê muxtar ve bêne çareserkirin hep xatirê te dembaş te ra bimîne xêrî xweşiyê de. خد السلامتي بدأ يسر çavun هنا خير خد Ana navê te bixêr? Zahide. Serçavan ana çend sala til bi gundî? Valla 50 sal ha geleytir. Te jiyanekê çawa 5 salekî çawa bi gundî derbas kir tu dikarî ji me re behs bikî? Cara tangoy hebi ferahî hebi axir ataga havi çaxi. İşte ev tangavî ev firehî çi bûn çawa bûn pişekê ji me re vekem guhdar bikin. O zaman daha xweştir bî. Wallah o zamanê wî çaxî dihal niha xweştir bî. Xweşiya wê çi bû? Xweş bî wala xweş bî. Milla diyal hev diçûn taxatin kesê tiştê lalî kesê de nebî. Be nihe çawa ye? Niha jî xweş e. Niha jî milletê me sabin xweş. Be va 5 sala da te çi karit kir gunda çi karit kevte ser milê te nihe tu çi dikî? Heyvan xwayî dikirin dihildan dandanê. Bîna xwe zar û biçûkê me hebîn me biçûkê xwe xwedan dikirin. Cida bîn çûn herek çû cihekî. Piştî wî cihindî ene xweş ketim pê mişkest. Ay. Selametî beş te ra derbazî be. Tu nihe bikê ra dimînî tu tunê dijî? Valla kurkê me lalê me heye yê. Bala me cemalî. Hevalê te sax e? نخیر امری خودی کی از جدا و 2 سال امری خودی گیری Rehma Xwedê lê be. Nihe tu bi tiştekê ve mijûl dibî? نه والله ما هر نشتم تشتون پیدا میشیم Mesela tevne an jî çawa bêjim karê şola gore filan.
Hevin sadagi yok. Patik matika çetken. Patik, Kazak. Tu patikan qaza qaşki ra çet ki. Valla nebiyana. Bu cehizi var çetken. Nebiyana çetken. Tenha bu zarokan kirtin hec bu nevi adı ki. Bu nebiyana. Zoru خلاص بینه بیجن ها گو اسرا گو هنبیان. Ve damak u beri ve pas hayvan hebun te beriti dikir ve çi dikir beri. تیجید که متیل جدی دوتن من دو جد کیا هر ایش میش مت کردن بیجن مال خوی به امر خودی کرد چو ایده من حیوان خلاص کرد همیشه میشنم پاتیکا چید کن گوران چید کن Pişti ve zarokan kari heve ne domant hayvan xwayi nekirin. خواهی نگیرن زاران خواهی نگیرن نه والله خواهی نگیرن Be tu beriya wa roja diki? نه والله ایده تبیل میلیون اگر Ne tu beriya rojên berê dikî? Xeribiya berê dikî? بلا جان صاحب şeytan Niha xweştir el te tê. ای والله çok şükür hana korek her laha haya kor dokori çarşıda da tarine دجی لها نه مختار لها یک ورکی بیتی لها باشه شکر Eça ki em çine cem kîş da ki kîş baboyê ku emrê wa piçekê pêş kete her tim dibêjin em bêriya rojên berê dikin. Tu niha dibêjî ne wala ez bêriya rojên berê nakim niha xweştir e. برای خودی سلامتی در درواز بچوی ده و چو ام نه وجد ها خواستر بده Ê baş ez keyf xweş bûm ku tu jiyana xwe niha tiye keyf xweş. خواستر کیف خواستر بس امری ویا ربی عالم مساتی امری ما چندایی چند شد بن ام چرا مساتی نخواهی خارا و دری خارا شد بن ام جول دبن Ana merhaba. مرحبا Tu çawayî? باشم خودش در روزی بر همه دی بو بیته الحمدلله باشه Gelek sağ. Navê te bi xêr? نوبی مقبول مقبوله Serçavan ana tu dikarî piçekê ji me re behsê jiyana xwe bike ev çend sala tu li vi gundî? خدا از جیبه بی گنده ما از هیچ پشی کمه بی گنده Tu qîza vi gundî an bûka vi gundî? از بی کو بی گنده ما یا قیزا بی گنده جیبی Tu dikarî piçekê behs bikî we berê çi dikir tu niha çi dikî? والله بری بیرمته بری ام هاتم امیر خواه کر ما حیوان میوان خارا خواهی کرن ما خواه حیوان خواهی کرن ما خواه حیوان بی خواه عرض بی انت چون زبیان انت چون ورونی ما تکر آدم ام بید بین ام ها نخواهش بی ما حیوان فروت مرخوی مجی نخواهش کرد ما حیوان فروت این هم هجا مرخو خوانه Tu niha çi dikî rojê te çawa derbas dibin li gund? والله روزی دنیا در بسته به قنج بخیره و به در بسته به Ana gundê heve jî gundekî bi nav û denge hev dêr tê de hene û ev hev dêr hêj ser piyan e çawan e teqet dîtin e. والله شکر باشه یه چند امر خدا کردن شو یه جوری مناسب بیان Dêrên ser piya hene hêj. هجنی هنه هیچ هنه Be me ça bibêjim da ku ji ber ku gundê heve nav û dengê kes tê gund dibîne diçe ji derve ziyaretçî tên. او نوین او گنده ما تنینن Ana be nehe tu çi ve mijûlî rojê te çawa derbas dibin? والله از ملکو خاطرین تمال هترینن büyük metin dermere mitmolen المرا نون هدت کن شو هدت کن انا رچ مال خو جمو اویرینه لیتش مال خو Tu tunê dijî? ايرا از ملکو خاطرنی Rojê te çawa derbas bin bi hevra? ای والله در باز کنه دنیایه Hûn her du tunê wisa xweş e vê gavê li we xweş tê. ای والله خوش خوش نبه اما جویرن Bu ikitên kar û barê we dikin diçin. اگه büyük ten karıma ne karıma teke. Ten bermoli met molen bir subu madagren bir mete imek memek mara çetken. Dana çemolu xwa. Bu ikit dijî hûn her du ji xwe re dirûnin. Ey ulan trin mulku xwa da trinin. Hakim Müslümanı hotem misafiriyo ma amçaki çetken dana bu. Oh. Bewek dî dema ku hûn her du tunê hûn subhetê dikin. Mesela çawa derbas hûn derd kemne berderê hûn digerin. Am tine ber deriye xwa. Am on dermari xwa diyarın. Bir mete xalt te cibotoma. Am hut trin xalt te cibotoma. Ji ber emrê hewe tên tişta ji we digirin an tên hema gel hewe subhetê dikin. خلاص صبحات كان خبر دادن فرا بحث داوت كان فرا كان خبر دادن نريد شمولو مناتي گنده Ve jin û mêrên wisa emrê wa pêş kete hûn gundê da çend kes mane gelene an kêmin. مونا هنده شونه هنده شونه بر رحمه خدي
Yani havalı teyit beri kim mane? مونه بره دو قدر مونه Ha. Hun ser hevdu da diçin. نه والله هم انا هم او يتوكن او توكن المولى وان شو توكن Xanî tu el vir xirabûn çilê hatin. انا لا خرابين ها همه خوننا همه خرابين حكمة شكر او شو ناوي امجي مونه له ما خونه شكر امنا له Ey başa ana dawiye de çi gotnê te hene? نه والله جوني بريتا خويتا صحبه هي خير خدي هوتنا خدي سلامتي خير ذاته و Merhaba slaj tera. مرحبا اون خیر هاتنه Gelek sağ bir spas navê te bixêr. نابه me فرخدین Ser çavan. Tu dikarî ji me re biçekî behsa xwe bikî, behsa debara xwe bikî. ام باغچه سرای هاتنه ام هاتنه گواشی ام هانل ها اوانه پنج 8 سالم یاشی من ها آخر درواز بیه ام هاتنه شو تابی بابی ما وفات کردی انها به جا تابی مازن بینه امیدی آها به جا ام هاتنه لها گنده ما deprem میلیده işte deprem میلیده dağılmış bir هندکان خانی وان çekirin هندکان نه çekirin ام وی حالی دمانه اینجا هنده tabi املها خاصة حيوان دبینن دبارا ما هر تشتی ما پرتیه من پرتی تستینن tabi اداره جیب چکی زور بیه هم خزانن یعنی تشتکی رو تسین صبح بحالیه تو ایدین کاری گیری بستینی هم زیده با او مقدورن الله چید Tu çi karî dikî? خودی اجی حیوانجی تقید کم Tu kîş ajala xweyî dikî? Bazı yan çêlan. خواهید کم چیلان خواهید کم آخر کیجی uğraşmış ve Be te got ya em ji mêj de babê me û babê me bi koç kiriye verê hingê de em bigundine. Tu derheqî dîroka gund da dişê agahiyê bide em e? گند خواشه یعنی هر هنگی تشتی تونو همه ملت که یعنی یابانجی ناو دا گند دا تونون همه عشیره که یعنی Kîş eşîre? اوا باغچه سرای عشیرتیه همه باغچه سرای هاتنه Yani milletê vi gundê dijî hemû ji bahçe sarayê koçkirine vê derê. همه باغچه سرای یک مال گل پناری هاتیه بواجگیری کنه همه باغچه سرای هاتنه Bedema hûn hatine vi gundê gund ava bû yan we gund ava kir. اما آوا کریه پشتماتی مالش یک مال دو گونه خونه خوجه خرابیه تابی از که هند اما خرابیه یعنی شاید یک مال ها بیا گیری کنانی دی همه تازه هاتی آوا کرد Bedema ku em li gund dinêrin navê gundê yedî kilîse û dêr jî heye li vir. ناو ترکی دانینا بکراشتی که ناو اسکی یه دیکلیسه Ev dêra li vê gundê hey jaliyekê ve hatiye çêkirin, kengî hatiye çêkirin, hûn derheqê hindê de tiştekê dizanin. اما محل ارمنیا و محل چی بیه ناو گنده دانه دیریز خواهد وی زمان چی بیه پشتی وی دیری ادیز تو تو دیر نچه ویدی یه دیکسه هفت دیری وی هنه Heft derên dêrê hene. نه هفت دیر هنه Heft dêr li gund de hene. هفت دیر گنده هنه Be her heft dêr nehecî ser piyamane yan. سپیانن دیر همیش بیانه قسمی قدیمه ده هم سپیانه Ji bo ziyareta dêran kes tê diçe. برتین هاوین قسم قنبلات خابتن یعنی گره گنده دماشه دیدت یعنی بیچی گنده میزا داره سیگرتنه اوجی بیچی بره Be ev kesê ku tên ziyaret dikin dêran bandora wel we erênî an jî neyînî qet dibe li gundiyan. خودی از اوی نزانم از تصارح از وی عالیه و نچوم از وی ایشی نزانم Dema ku tên dêra ziyaret dikin serêkê li we gundiya jî didin. یا tabi گنده گرن گند اوانی پاتی ماتی کان چتکن فروش نمان یابانجی tabi یابانجی دما به اوج alışveriş çok gelmant کن Yani fayda ji bo we jî çê dibe. fayda اوج هيا Be hûn debara xwe çawa dikin, hûn amadekarî xwe yên zivistanê çawa dikin, yani giştî ser hedê zivistan piçekê ام برخی خود فروشش خاله دانه دبارتی نه گنده داره حیوانی خو پای زمان ام دمان نفروشیم پریمتونه be hûn çandiniyê jî dikin. ام چاندنیت که هندک هيا زمانه کی tabi مال هندک بینه ام نها bizim babama یک زمان بیا ام نها نه زلامه نه زلام تی اراضی چه ترامه بکه همه جا مجبور تستینه